meghalayapost.news. Klaim da poi perkhat kum kini gijingja hakaba kawai na kabas kabajukit yakinong let nangwan na India syakari Bangladesh lingba ka Dhaka Shillong Guwahati kalak pelingo iki babon balang kinong let nangwan namar na kini kabas ki officer ke Tnat custom kilayo berkerup yaki kinja Tiar Barem Dor belakot syaka sapu pralak tengka kini gijingyo kerup yaki Tiar Barem Dor kadai ha gijing khenra ke Tnat custom ha Dawki integrated check post land port balalap hagi benta besyapo ketika bos balasong baha yaki Tiar Barem Dor kini ke bos hakaba ha gijing sisha kadai bolong kata ke bos ke ba penyajan ni penyait parlok ha pedeng kinong song kari India ber Bangladesh kala long penban kata ke bos bakit iki marbian da ke baburi bha segi benta basyapo jang ke bos ki officer ke Tnat custom kila ha pendan kam da ke welding machine ban pli ya ketika kenja senduk hapo ketika bos bekila alap hadu laipo kilograms ki kenja jingdeng rupa chispa shpautli ki mobile phone aspa laipo pratli ki jansari banarasi kemba 6000 tli ki kenja contact lenses but shibon tli ki tiar repair jang ki mobile meghalayapost.news.